Hi, hello guys. Mayong dapit sa kapunan ng tanan guys. Kumusta na kayo lahat guys? Guys, tingnan natin yung ano guys. Yung manok guys. Yung pinapakain ko guys. Yung 45 days guys. Oh. Hala guys. Ang laki na nila guys. Tingnan mo. Yan guys oh. Wow. Oh. Yan oh. Tiwas na guys oh. Yan oh. Yan. Ayun guys, oh. Yan, oh. Malag guys, oh. Parang kailan ko lang guys, nandito na, ano, kita. Kasi nga, nandun kami sa kabila, eh. Kapatid ko ang nagpapakain ito guys, yan. Yan, oh. Guys, naman, oh. Kayo mo, so, buyag-buyag guys, oh. Wala siyang balahibo guys. Yan, nagutom siguro na sila guys. May unti guys, pakainin sila. Ano? Ang bilis lang lumaki guys. Yan. Tubig lang, may unti. Na, gutom na mo. Ayun,